iitshomi zakho zase-high school usazazi? Usazikhumbula? Usazikontakta? Iitshomi zakho zase-high school uyayazi ngoba njengoba nina i-friendship yenu nabantu kunzima gqithi for nina to maintain sound and long-term relationship with other people. Uyayazi ngoba uJonathan lo wayeyitshomi ka-Absalom Gamende kaThixo ezele umntana ethiwa kayebizwa uMefibhoshete Gamende kaThixo bezitshomi wayigcina i-friendship selebhubhile uDavide ebhubhele phezu kwentaba zeGilboa Gamende kaThixo wayigcina i-friendship ngoba ndamvesithi Gamende akhona empuntela endlini kaJese ndiyenzela inteba ngenxa yomkhonzi wami uJonathan kwayolandwa uMefibhoshete elodebhare from the margins of the periphery. Waziswapha, he became a guest of honor. uThixo uza kuthatha uliqholo akuthatha ungaziwa akuhlambe akuthambise ivasilina uyohlamba ebhotwe uyohlala ebhotwe baright bakujongele phansi baright baku-undermine kodwa komzuzu right uzawulanda elodebhare akuhlalwa Gamende kaThixo uThixo sonke esifuna apha vuthela le verse standards kulonda ukuhleli kuyo okungathi uTamara othe xa efika kwa-Absalom wabuzwa ngumntakwabo uba ukwenzeni uAmnoni wathi akuyixela wathi uAbsalom kuye thula ungayikhethi ngumntana womntu ngumntana wenu lo okwenze le nto Gamende kaThixo ungahlali nesigaka ngenxa yoba isithi family ungayithethi Gamende kaThixo ndizomcela ngasigoduka ungayithathi indlela emfitshane ngoba indlela emfitshane iyawuniphelisa kwimihlali nesiyolo Gamende kaThixo ungavumi kovunyiswa suvumela abantu bathi bethile thula uThixo akungayithethi suvuma utyele esandleni sabantu ubelikhoboka labo ngenxa yoba benamali benezinto eziglamorous
somhlaba khamente ungayithathi endleleni emfutshane futhi ungavumi ngovunyiswa. Thandaza mamkhethe.